Kylian Mbappe umpat job Persya ya Lamine Yamal watang sisenru hakinoki knockout match. Bat lada ka France kamting yano henrei kadai banting yangi ong Lamine Yamal. Haba ai jing keren Lamine Yamal ula penpau ba don jingting ya Kylian Mbappe. Pat ula ongru baka France kadai banting ya ka Spain. Kan hega jing keren kalami hadian baka Spain kala job Persya ya ka Belgium haga kuartar final da arlawe. Pune urang elekai jong ka Spain ula ongru baka Spain kala penkrep ha naga banta ka semifinal bat ka France kaban long ha Dallas. Pat ula penrab da ka baong balada ka France kan don jingting kadai tang yangi. Pat naga liang jongi ngim don jingting yano ka France kan nom day ka tim ka ba khamba banya ka Spain. Pat kim don ni ki player ki babha ha kan ka World Cup banya ka ba ngidon ye Rodri, Pedri, Dani Olmo, Merino pat nangaru ulang. Pat ngidon ru ya kar komelekai kaba paka hap deng madam kam urang yelekai jong ka Spain Lamine Yamal. Haba keren personal sepang jong bat Kylian Mbappe Lamine Yamal ulaong ba Kylian Mbappe umpat job watang sisin ru ya hakino ki knockout match da kabak deu ya ki santeli ki knockout match hap deng jong Kylian Mbappe bat Lamine Yamal. Haka Euro arpusau semifinal ka Spain kalabit ya ka France da arlawe. Bat haka arpusan Spanish Super Copa final ka Barcelona haka ba Lamine Yamal udon kala job Persya ya ka Real Madrid haka ba don Kylian Mbappe dasan laar. Arpusan Copa del Rey final ka Barcelona kala job Persya ya ka Real Madrid dalai laar. Arpusan UEFA National League semifinal ka Spain kala job Persya ya ka France dasan lasau. Aracara punru Spanish Super Copa final ka Barcelona kala job Persya ya ka Real Madrid dalai laar.